sa plesem. Danas, u novoj epizodi Mračne tajne, odgovaramo na stoljetno pitanje valjanosti, kvalitete i kakvoće poznatog crtanog serijala koji je obuzeo javnost. My Little Pony. Crtić kojeg okružuje aktivna zajednica obožavatelja. Neki navodi govore da su crtić originalno namijenjen djeci preuzeli obožavatelji pedofilije, zoofilije i ostalih filija. Roditelji su uzbuđeni kvalitetom sadržaja i ostatkom publike ovog naizgled nevinog crtića. Jesu li pedofili koji ga okružuju samo mala skupina bolesnika ili su integrirani u same temelje ovog djela? Stoji li iza Friendship is Magic slogana samo lagana pouka za djecu? Ili je to domišljata varka kojom pedofili stječu povjerenje naših najmlađih? Kako bi vam ponovno ukazali na činjenice i točne podatke, opet smo pregledali sate i sate materijala dostupnog na međumrežju i ostalim društvenim i nedruštvenim medijima. Ovdje prisutni Mislav je kao mladić od tek 19 godina počeo gledati My Little Pony Friendship is Magic. Sa pornijima ga je upoznao njegov neoženjeni 40-godišnji tetak samac Boris. Boris povremeno ispovaže tetama u vrtiću gdje se i upoznao sa My Little Ponyjem. Kasnije je tijekom jedne duge zimske, hladne noći svoju strast prenio i na Mislava. Od tada i Mislav obožava ponije. Mislav je imao brata, Roberta, koji je također volio My Little Pony. Robert je nestao na putu prema kući svog neoženjenog 40-godišnjeg tetka samca. Neki navodi govore da se pretvorio u ponija, a neki da ga je zgazio auto. Samo kratki pogled na internetske stranice poput Reddita, X-Hamstera ili 4chana je dovoljan da se spozna puka veličina radijusa kruga strastvenih obožavatelja malih konja. Je li u pitanju samo internetski trend ili složena operacija stvaranja vojske pedofila koja će pohoditi čitav svijet? Stoje li iza My Little Pony serijala Illuminati i ISIS? Možda. Tko financira ovu derivaciju? Ne znam. Idući puta u Mračnoj tajni. Je li Ivan Vilibor Sinčić odgovoran za Černobilsku katastrofu ili nije? S djecom, makar što su. Daj seri, šta ja čitam? Ja neću ovo širat, ovo je toliko bolesno. Ja mislim da će onak ljudi nas mogu prijaviti negdje ili nešto. Dobro, ajde, evo, preskoči taj dio. Isuse Bože, Bog ti nas Koji dio spomenu čekaj? pedofilije, Bog ti život, ovo je postalo bolesno. Šta stvarno, je li Ivan Vilibor Sinčić odgovoran za Černobilsku katastrofu? Da to stvarno kažem. Stvarno. Dobro. Ne, aj Bog te prijavit će nas neko, Bog te završit ćemo onda. Sa